Sabaraha sih? Aing. Cenah mah anu kalima da. Lih, anu kalima mangka duit aing kuray 16.000 kumaha? Sia mah gadang. Kunaon kitu? Hayang duit wae. Rek seperti geus daratan can nya. Sampeurkeun heula nah. Sekarang pun Tuh, si ibu nangis datang. Buru, Ganing, siap. Buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kumpul ya ibu. Ya. Orang absen heula nya. Noy, Hadir. Ani, Hadir. Putri, Hadir. Iteng, Hadir. Mida, Hadir. Susi, Hadir. Ma Edo. Nah, orang janji heula nya ibu-ibu. Ya. Janji nasabah. Janji nasabah. 1. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. 2. Membayar angsuran mingguan Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban. sesuai kewajiban. 3. Menggunakan pembiayaan ini Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha. untuk usaha. 4. Hasil usaha Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami. untuk kesejahteraan keluarga kami. 5. Bertanggung jawab bersama Bertanggung jawab bersama bila ada nasabah bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. yang tidak memenuhi kewajiban. Sok hayu saha. Ieu. Setor di payun. Kurang. Sok. Teh putrinya. Teh, duitna ya 16.000. Kurang kumaha ya? Oh ya nanya ke Wina disamperkan ke buminya. Saha ya? Sudah. Usulan 20 nya. Habis deh. Angsuran 10. Teteh saha ya? Ani. Tehnya. Teh susinya. Mak. Teh Iteng. Punten. Usulan 20 nya teh. Payanan kan kurang disamperkan ke buminya ibu. Ya. Ayo mangga ibu sadayana. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangka aing kurang 20.000 ya. Salaki aing ka mana sih? Aing mah. Gimana sih ya salaki aing? Ah, si Rex, siapa kegodohan wae? Aing ke store emok kurang 20.000. Kalau 20.000, udah ngulin hal kasih adoy. Buru atuh, kadang ka dieu mantan si tetehna. Oh, suka ada nginjem bola, kadinya suka raya. Buru atuh nya. Buru, lila. Oh, alhamdulillah, tinggal belanja ya. Guys, nahan mbak. Sekarang balik dagang. Ay, nggak balik. Nah sih, aing jam itu 20.000 mah. Oh, benar. Jadi itu emok aing kurang 20.000. Ay, sorry jangan belanja sih ya. Kudu kowe sore gantian. Oh, nya. Ya, aing mah ya. Oh, ya. Gangan 60.000, bunangan lah. Nay. Be, Gimana itu, euy? kenapa sih? Emok biasa wewe, mau emok. 20.000. 20.000. Ini 20.000 ya. Nanya, kita tina iya selamprok. Salamprok himpas. Nah, kebeneran ya. Bangunnya saya ada karak balik pisan ya dagangnya. Bawa bukan duit ya mana ya. Hei, WhatsApp lu. Kumaha dagang rame? Alhamdulillah pacak likir keureuh we lah. Oh, dagang mah kudu kitu atuh. Tapi rame tapi. Alhamdulillah lah. Kan lieur. Biar kunaon? Tetangga dan datang dengan minjem duit teh, pinjam duit. Astagfirullahaladzim. Dan nutupan emok cenah. Atuh beki begitu. Ingat emok teh nya? Duka tah aduh aing mah. Insyaallah.
Tapi dagang marah memeren. Alhamdulillah beunaan mah. Aya euy pokona mah lah. Oh, itu dari dagang mah kieu doi. Naon? Dagang mah keur sepi-sepi. Heeh. Da keur rame-rame, karena lagi dagang. Heeh. Heeh, nah eta urang kudu sabar di dinya. Nuhun geus inget kene lah. Tah enak kieu we doi. Naon deui? Maneh kudu sabar, Heeh. kudu tawakal. Heeh. Enak kieu. Naon? Boga duit 10.000. Yang naon? Anjing ke store emok. Coba emok. Heeh, pamajikan aing kurang 20.000. Heuh. Mah. Banyak ta jeung bawa wadah-wadah tah. Jadah teh. Aduh. Bodoh amat. Ya, aing teh bisa balanja, goblok. Sedang teh aing mah. Tong. Aduh, menjelat remplingnya nyanyi mendingan kayak aing. No. Terpesona aku bukanlah ahli surga. Kan dia dinyanyi ngaji. Nganyapruk. Assalamualaikum. Hey, what's up, Lur? Aduh, ngarieu deh. Oh ya. Ini meja kosong amat ya Bang nemenin kosong. Rata kieu ya. Kopi-kopi atuh. Ayo ngopi. Ngopi. Ngomong minta kopi. Heeh, diisuk yang ngopi. Lah, Oh, siap. ulah kan mana? Oke. Nah, lumayan lah kopi gratis. Gila nih. Teh. Kopi time. Kopi. Kopi dulu ya. Mana? Tapi ayo kurang euy. Naon ieu wae? Bau baturna. Jadi kurang enak. Oh, Hah? hayang baturna. Hah? Aya, Aya. Menunggu hasilnya? pasti. Oke. Daguan. Siap. Ulah mana? Siap. Nah, ieu baturna kopi tah. Boga dodol ieu maneh. Boga tuh. Kopiannya? Sok mangga. Wah, ngeunah ieu bangun aya. Oh, pasti. Dodol di Ciraos, pasti raos. Wah, pasti. Segit. Bulan. Manisnya pas lagi. Pasti. Dodol di mana ya? Di Ciraos. Oh, Ciraos. Kena mesenna kumaha? Terus mesin dah. Cah, ieu nomorna. Telepon, pesen, diantar gitu sejalmina. Oh, gitu? Kakak Radina. Oh gitu? Berarti lamun orang mesen bisa langsung ketemu artis. Bisa, Wih, mantap. Bisa selfie meureun. Bisa. Wih, mantap pokoknya mah. Kos kumaha teh dodol. Dulu nak, iya. Tara, Woi. dodol karena di dunia terbalik. Go. Nya bener ya. Kakak Nadi teh ya, dodolna. Mohon. Mantap kan? Mantap, memang bener. Dodol Kakak Nadi. Raos pisan. WhatsApp lur. Iya. Mantap emang lagi. Pasti ya. Bilanya Nah, atuh bareng aja kopi Mang Nikmat. Marana. Mantap pisan. Hmm. Ya, gitu mah urang. Nuhun ya. Dodolna. Hah? Dodol Kakak Radi. Bapak majikan teh, namun aing ulin sok neangan wae, kamana wae ge lah, pusing aing lah. Cuman ulin pisan salaki teh. Dah, ayah si A minta duit aja ke meni pulsa. Aduh, si Cita itu, arek naon ya? Cita, Minta duit 10.000 aja ke meni pulsa. sudah pulsa. Heeh. Aing mah wae budak teh. Duh, boga duit teh aing ngeumbang goceng-goceng. Ajun. Ajun. Nah, berarti ya boga hutang ka urang goceng. Kan lu minta 10.000 kak dibere goceng. Jadi bisa gitu. Iraha bayarna. Sukan. Nyai isukan. Aduh, aing mah boga adi bodoh, dibobodo ku batur. Boga di pinter. Aduh, pinteran aing goblok. Kemana si Agil sih ya paling Pemajikan aing ah, aing nyebut lah si Edoy.
badas normal ya. Moang ke gampang isukan we. Orang cara menang duit Teteh kumaha? Oke weh, sukan ke para ceklik ke boga duit, ke weh sukan. Prehiji prekabe kumaha yeuna? Dah. Iki sukan dibayar, sukan ge himpas lah di honage. Set, yang guys, ayo siap. Tibang 2.000 ge meni hararese pisan Payah. Geus buburuan amat arek ka mana? Cing sama nya wae. Lagi sih ke mana sih? Cing sama kepo Lepok Asia. Nih nyelal salaki aing teh. Tuh tadi lompat kali itu buburuan teh ngereka mana? Tuh meni nabrak-nabrak kalau geus sekali penyok banget nah. Ih, masalah lagi kayak masih Edo ya nun ya. Ayo. Kemarin ngarepe can dibayar? Can aing can dibayar. WhatsApp lur. Coy. Aing. Udah wae pemajikan aing. Si bukan dosa naon gitu. Dan buka dosa. Aing bingung ke pemajikan aing. Lamun aing ulin ka mana wae, sok diteangan. Dosa aburun sia ka sia. Oh, sia mah. Aing nyebut di mana lamun aya pemajikan neangan aing nya? Ya kalek aing. Si goblok. Kan? Mana sih ya si Agil teh? Datang dari siap. Mah yeuh. Masuk karung. Karung. Hei, buruan. Dah, Gimana sih no tadi? Ciduk ja. Cuma tarian heula sih. Siang aja dong. Siang aja bisa gitu. Cing. Hei. Doi, sih nya salaki aing teh. Oh, tanya. Ebo, sih nyelot teh. Teu aing teh nyaho. Eta naon sih di karung? Ya mah entok. Ilok ah. Hah, cek naon? Mui entok. Entok. Ilok ah. Entok. Tah, lamun samisalna nampak salaki aing teh balik heuh. Hah. Pantesan si Agil buat kabur. Galak budak tuh. Apa yuk? Ayo aing teh happy. Dai, mana yang kopi? Mana? Apa be? Nah, si Agil enggak? Oh, si Agil. Ting tah. Teu aing ge tenang. Mana ya? Mana? Buka. Mana meureun? Kasih ngobulkan naon? Masya Allah. Si Agil. Astaga. Aing kohong aing talian. Hampura. Masya Allah. Cerpen si goblok. Aing ngap. Aing kohong. Sorry Agil. Bayar aing mah. Waing ge. Hei. WhatsApp lu. Mana sih? Warung beli kopi. Harung. Ini orang kayak masih Ebo orang harung ngopi. Kumaha? Ngadon kopi Aing gereng ngadon ngopi di si Ebo. daripada keluar duit. Yuk, Ini gratis ya. ayo. Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aya tamu. Cali. Hah? Ya. Ya, Pak. Ngopinya. Enggak ada ngopi. Perlu itu penting atuh. Kopi lah. Aing kopi susu. Aing kopi hitam. Kopi naon? Kopi dong. Aing mau susu. Kedengeran ya? Tungguan. Ayo beres. Siap. Ditunggu. Tong ila. Lumayan daripada aing beli. Meureun meuli mah. Meuli berarti meuli ayeuna. Apa kabar duit? Kita bisa aja goreng aman. Kecil lah. Waduh. Gasna beak deui. Oh, beak. Iya. Heuh. Wah, kalau ku silah make naon ke? Tuh ya, tungguan ya. Aing mah nyawa panas ya kopina. Gila. Ulah po kopi hideung, Eng. Ada aing tah kopi susu. Bangga. Nasi kumaha emok dibacan. Boro-boro aing seru ge. Can. Can pas. Terus ya. Wah aing ge. Oh, mendingan aing atuh. Enggak. Sarua, can. Eh si goblok. Bro. Hilang sih bener teh. Kemana nya? Coba. Jangan. Si goblok tidak pisan euy. Cai ge labatan nang batu. Wah, digodong sukan. Lah amat sih ayang ngop. Iya. Nah, Kurang tolol apa begonya? Udah, masuk yuk. Astagfirullah, Ebo. Allah. Kira naonan?
Pan aing teh kabeli gas nak. Itu mau asak-asak kok situ mau ngopi. Tidak henteu beureum. Henteu ya mah. Cok sia kumaha wae di akal. Terjadi. Aing mau ngopi. Belagu. Aing terjadi ngopi. Tahu pisan aing mau ngopi meureun. Balik. Bolon. Balik. Aing, nama kalima. Mangka duit aing kurang lagi 16.000. Ada. Aku masih dapat. Lanjut. Berapa sih? Aing, nama kalimanya. Mangka duit aing lagi 16.000 kurang kumaha ya? Tuh lah sih. Saya kira wae. Ah, siapa kada? Nah, orang janji heula nya ibu-ibu. Janji nasa. Teh, encisna aya 16.000 kumaha ya? Atuh kurang meureun. Heeh. Layah nanya ke uina disamper ka buminya. Atuh kitu leh. Oh, kata bener itu lah ngomong kayak gitu. 20.000. Sen. Ah, mangka aing kurang 20.000. Kamana sih salaki aing teh? Udang aja. Teringat arah tuh. Besok geger. Sen. Mangka aing kurang 20.000 ye. Salaki aing kamana sih? Aing mah. Aya. Banyak ta jeung bawa wadah-wadah tah. Ya ada teh. Aduh. Bodoh amat. Ya, aing teh bisa balanja, goblok. Sedang teh aing mah tuh, tong. Kak. Goblok. Asup ke kelas ya duit. Siap. Ditunggu. Tong hilang. Aya daripada aing beli. Meureun meuli mah. Meuli berarti meuli ayeuna. Makabat duit. Itu bisa aja goreng amat. Bikin lagi. Ini boga ieu mah goblok itu tahu ya. Kamu nang ngerangkeun anjing. Sen. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Hah?